Abana namwe mugiye kudukurikira, Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro ifungure amarembo y'ubutabazi ku buzima bwawe. Umaze iminsi nta mahoro ufite, ariko Imana ije kuguha amahoro. Umaze iminsi nta cyerekezo, Data wo mu ijuru aje kuguha icyerekezo. Teka tumaze dusenga Imana tuvuga ngo Mana bana natwe muri uru rugendo, bana natwe muri uyu murimo. Imana ibane nawe, Imana yacu, Imana igira neza, Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa mu izina ryawe Yesu Kristo. Nyemerera muri aya masaha ubane natwe, ubane n'ubwoko bwe mu izina rya Yesu. Marayika ushinzwe guhindura ubuzima, Ifungure amarembo y'ubutabazi mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kureba ijambo ry'Imana tutashaka gutendamo muri Yobo ibice 5 umurongo wa 11. Mu jambo umurongo wa mbere avuga ngo hamagara none hari uwagusubiza, uwo waberama watabaza ni uwuhe? Umaze iminsi uhamagara abantu ndi bakwita bari kije amabya ngo hamagara none uyu munsi ari wagira ute ari wakumva. Yesu nashimwe cyane. Umaze iminsi wararaganyije amaso ubura wakuvugisha, umaze iminsi ushakira hirya no hino ubura wakuha uwo wahamagara. Ariko ijambo muri Yobo ibice 5 umurongo wa mbere avuze ngo hamagara none ari wagira ute ari wakumva. Hamagara ari wakumva ijwi ryawe. Abantu baze kumva ijwi ryawe, ariko Imana avuga ngo hamagara n'uyihamagarira kumvira. Haleluya. 11 avuga ngo niyo ishira hejuru aboroheje n'ababoroga ikabashira mu mahoro. Nishira hejuru aboroheje n'ababoroga ikabashira mu mahoro. Ndakwifurije ngo uyu munsi wa none iyi tariki ya 22 umaze iminsi urira, umaze iminsi ndacerekezo, ariko ijambo ryavuga ngo nishira hejuru aboroheje niyo ifata abamaze iminsi barira ikabashira mu mahoro. Ngwifurije ko Imana yagushira mu mahoro, ngwifurije ko Imana yafungura amarembo y'ubutabazi, ngwifurije ko Data wa twese uyu munsi eratoseneba yagarura ibyiringiro ku buzima bwawe, kuko ishira hejuru niyo ishira hasi, niyo izamura yagize kanashira hasi. Ari abantu efotaseneba ndaga umwana w'umuntu yakuzamura, ariko Imana yagutera inguko kazamuka. Yesu nashimwe. 10 ngo yica imigambi y'injakura kugira ngo amaboko yazo adasoza imirimo yazo. Imana ije kwicira imigambi y'injakura imaze igihe kirekire. Imana ikwicira imigambi y'injakura imaze iminsi igusuzugura. Imana ikwicira imigambi y'injakura imaze igihe ku buzima bwawe, ivunaguza amaboko amaze iminsi agusumira. Latosi enebaya. Imana ifungura amarembo ku buzima bwawe. Umaze iminsi imigambi y'injakura yatumije udacuruza, imigambi y'injakura yatumije udashaka, imigambi y'injakura yatumije utagira inshuti nzima, imigambi y'injakura efotaserema yatumije urugo rwa rutagira amahoro. Abana bawe imigambi y'injakura tuje batagira ubwenge, ariko ijambo ratuye ngo niyo yica imigambi y'injakura kugira ngo idasoza imigambi yazo. Hari imigambi y'injakura Imana igiye kwica ku buzima bwawe. Mu rucuruzo rwa Imana igiye kwica imigambi y'injakura. Muri business Imana igiye kwica imigambi y'injakura. Mu ngendo wakoraga Imana igiye kwica imigambi y'injakura. Mbamvu utabona akazi nuko imigambi y'injakura iri ku buzima bwawe, ariko ijambo rivuganye nayo aya masango ni Imana igiye kwica imigambi y'injakura kugira ngo idasoza imigambi yazo ku buzima bwawe. Hari bimaze iminsi byarubaramye bitewe imigambi y'injakura, ariko Imana ivuye naho ngo nije gukora imigambi y'injakura. Akira kwizera ko ari Imana igiye gukora ku buzima bwawe, akira kwizera ko Imana izanye ubutabazi ku buzima bwawe, akira uburinzi budasanzwe ku buzima bwawe. Umaze iminsi ndacerekezo nuko imigambi y'injakura yarakufatiriye, ariko Uwiteka aje gukora imigambi y'injakura ku buzima bwawe. Akira kwizera, akira ubutabazi, akira uburinzi, akira amavuta adasanzwe. Mbava mukobwa utashana uko imigambi y'injakura yajaga mu nama zawe, ariko Data avuze ngo yisha imigambi y'injakura ngo idasoza imigambi yazo. Imana iguhe umugisha. Amen. Amen. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Ndawakiriye. Iguhe umugisha mwinshi cyane. Amen. Sengera abantu rero bafite ibibazo, tumaze kumva ijambo ryayo, twicira imigambi y'injakura. Isoze icyo yavuganye natwe, kuko imigambi y'injakura iri ku buzima bwawe ndi watabara. Imigambi y'injakura iri mu rucuruzo ndi wacuruza ngo wunguke. Imigambi y'injakura iri ku buzima bwawe ndi wabyara. Ushobora no kubyara imigambi y'injakura ikaza mu bana bane bakabibirara. Niyo rero yica imigambi y'injakura ngo idasoza imigambi yazo. Tugiye gusenga ngo Imana ishire uburinzi ku buzima bwawe, kuko hari imigambi y'injakura yaje ku buzima bwawe. Hari imigambi y'injakura izenguruka urugo rwawe ndubona amahoro igatuma ndusinzira.
Mana yacu, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, weho wica imigambi y'inshakura, nyemerera mu izina ryawe Yesu Kristo ababyeyi ubafungurira amarembo y'ubutabazi, wica imigambi y'inshakura ababyeyi batwita abana bazima, wica imigambi y'inshakura ababuze akazi ubaha akazi, wica imigambi y'inshakura ababuze urushako babone urushako, wica imigambi y'inshakura ababuze efota seneba ibyo kurya babone ibyo kurya, wica imigambi y'inshakura ababuze yo kurira amakode bayabone, wica imigambi y'inshakura mu madeni bave mu madeni, kuko efota seneba iyo wisha imigambi y'inshakura umuntu arambara akaberwa, iyo wisha imigambi y'inshakura umuntu abona inshuti z'umugisha, iyo wisha imigambi y'inshakura efota seneba umuntu araryama amahoro akayaboneka, kuko niwe utanga amahoro abantu bakaryama bagasinzira. Ndagushimye Kristo kuko ari abantu ugiye kurengera, ari abantu ugiye kurenganura, ari abamaze iminsi bari mu mubabaro kuko ugiye kwica imigambi y'inshakura, aba bantu bagiye kunezerwa kuko wisha imigambi y'inshakura, ari ababuze akazi bagiye kubona akazi kuko wisha imigambi y'inshakura, ari abafite ubutunzi bashize ku masoko babura abakiriye. Ndakwinginze Kristo kuko ugiye kwica imigambi y'inshakura, aba bashize ibyabo ku isoko ntibigira agaciro kuko imigambi y'inshakura yubitswe, bakira ubutabazi, bakira uburinzi, bakira amahoro, bakira umutekano, baryame basinzire. Natuye amahoro ku buzima bwabo, natuye ubutabazi, natuye ubudahangarwa, ineza yawe ibagumeho, mavuta yawe abagumeho, ubakuraho igisuzuguriro kuko wishe imigambi y'inshakura ku buzima bwabo, amahoro agume ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane, Imana yo mu ijuru iguhereze umugisha kandi ikomeze ikongerere. Wabwira abakunzi b'Inzira Igana Ijuru TV, ese umuntu ugushaka yakubona gute? Nabonye uri umukozi w'Imana ufite amavuta menshi cyane, Imana ishimwe, urimo umwuka wera wa wundi utavangiye. Oya yegomba kwica imigambi y'inshakura, iri jambo riranejeje cyane. Imana ishimwe, urimo wa mwuka wera. Ndabona wowe utameze nk'ababandi babandi bajya bamwe bavuga ngo mucukure hariya akacina na Yesu. ndimo ndakubona Oya nabo babacukuye kuko ni inshakura zakuranaga nabo nayo igomba kuvaho. Rero reka ubwire abakunzi b'Inzira Igana Ijuru TV iyo bakubona bagukeneye, abashaka ko wabasengera, wese bakubona gute? Ngiye kugira ngo ubone byansabye gukora urugendo rurerure cyane runini cyane. Urabona kuva Igisenyi ukaza Musanze biragoye cyane, byangoye bimwe bidasanzwe, ariko bahumure Yesu aratabara. Wabonye ko Imana igenda indira ubuzima. Ubwira abakunzi b'Inzira Igana Ijuru TV uburyo bakubona. Ubundi kino gihano tugitanga sinababya amazina yanjye. Amazina yanjye ni Tuyibahire Yandere, uzwi ku izina rya Tsindagira. Abangeneye kuri telefone ni 0788 61 49 16, 0788 61 49 16. Iyo telefone ihoraho amanywa na nijoro. Kuri WhatsApp iyo nomero ibaho. Rero ungeneye kumbamagara ni karibu, umbamagaye wese ndamwakira. Ndagomba nitaye ngo uri mu nduki, oya kugira ngo yavuze ngo ndukarobanure ku butoni. Ijambo ry'Imana ngo niyo wagira imbano z'abamarayika ariko nda rukundo ntaco byatumarira. Nge rero mfite urukundo, muhungane naje ndabagana. Ni ijambo ry'Imana ngo ndavuze ngo ndabaza ndagutabara ngo ibikomeye itagize ute iruhije utamenye. Rero Imana muri baho umugisha nyagasana namwe mu izina rya Yesu, amen. Bigaragara wasanga n'abagwaye za kanseri bazi wawe ukabasengera bagakira. Cyose ijambo ry'Imana ngo dushobozwa na Kristo kuko ari uduha imbaraga. Ndagurobanura ku butoni. Yesu yavuze ngo nimunyizera muzakora ibitabazo bitu byo nagize ute ibyo nakoze. Murakoze cyane rero bakunze b'Inzira Igana Ijuru TV, mwakoze cyane rwose. Kadukomeze tubabwira ngo mukomeze mukande subscribe rwose, karibu nawe amaze kuzikanda. Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha mwinshi cyane. Murakoze cyane, bye bye, mugira amahoro y'Imana n'umugisha kuwiteka. Tuzongera kubonana ubutaha, bye bye, mugire icyumweru cyiza n'umugisha ku Mana. Amen.